byakomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR uwiyita General Mutayomba yarashwe amasasu 2 mu gatuza mu mirwano ikomeye cyane yabahuje n'ihuriro rya AFC M23. Ibi si bihuha, ni amakuru yemejwe n'inzego nkuru z'ubuyobozi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ese uyu Mutayomba ni muntu ki? Kuki urupfu rwe cyangwa ikomeretswa rye riri gutigisa ubutegetsi bwa Kinshasa? Urakeka se ko byagenze bite ngo umuvugizi wa Wazalendo nawe araswe muri imirwano? Ibikubiye muri iyi nkuru biratangaje cyane kuko birimo amabanga akomeye y'uburyo uyu muyobozi wa FDLR yabonanaga imbona nkubone na mwenyewe Tshisekedi Tshilombo. Komeza ubane natwe rero kugeza ku musozo kuko tugiye kubicukumbura byose uko byakabaye. Nshuti bakunzi bacu rero tubahaye ikaze nanone kuri aya makuru yacu yihariye aho tubageza isesengura ryimbitse kubera mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi twabazaniye inkuru y'incamugongo ku mitwe yitwaje intwaro ikorera muri kariya gace by'umwihariko umutwe wa FDLR ndetse n'ihuriro rya Wazalendo. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Kivu y'Amajyaruguru aremeza ko wari umwe mu nkingi za mwamba za FDLR General Mutayomba yakubiswe hasi mu mirwano ikaze yabahuje n'abarwanyi ba AFC M23. Reka tubanze twumve neza aho ibi byabereye. Iyi mirwano yabereye mu gace kitwa Ngululu. Aka gace gaherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri territoire ya Masisi. Niba usanzwe ukurikira amakuru y'intambara yo muri Kongo, urabizi ko Masisi ari agace k'imisozi miremire kagora cyane kukarwaniramo. Ni agace gafite agaciro kanini cyane mu bya gisirikare. M23 rero imaze iminsi yigarurira ibice bitandukanye muri territoire kandi imirwano y'Ingururu igaragaza ko intambara igeze akomeye. Kubwa raporo zizewe zaturutse ku munyamakuru w'ikinyamakuru Bwiza wari wegereye cyane ahabereye imirwano ng'ibintu ntibyari byoroshye na gato. Yavuze ko General Mutayomba yarashwe amasasu 2 hejuru y'ibere. Tekereza nawe amasasu 2 mu gatuza cyangwa hejuru y'ibere byerekana ko yarashwe n'abantu bamurebaga neza cyangwa se akaba yarageze mu murongo w'imbere aho amasasu yavuzaga ubuhuha. Imirwano ntabwo yarihuje M23 na FDLR gusa, ahubwo hari n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo. Mu by'ukuri aya makuru aravuga ko n'umuvugizi wa Wazalendo nawe yarasiwe muri iyi mirwano. Ibi berekana igihombo gikomeye ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abambari bayo kuko gutakaza umuyobozi w'ingabo nka Mutayomba ugatakaza n'umuvugizi wa Wazalendo bisenya cyane morale y'abarwanyi. Ntabwo ari ibyo gusa. Uyu munyamakuru yongeraho ko harashwe n'abandi barwanyi benshi cyane bo ku ruhande rwa FDLR na Wazalendo ndetse abandi benshi bafatwa mpiri. Ibivuze ko umutego M23 yari yateze cyangwa se igitero yagabye cyari giteguye mu buryo bwa gihanga ku buryo abayobozi bakuru baguyemo ndetse n'ingabo zabo zigakwira imishwaro. Nyuma yo kuraswa ayo masasu 2, amakuru yizewe avuga ko ku munsi w'ejo ahagana mu masaa 12 n'igice z'umugoroba aribwo General Mutayomba yagejejwe mu bitaro biherereye mu mujyi wa Beni. Urebye neri hagati ya Masisi na Beni wumva neza ko byari ibibazo bikomeye kumuvana ku rugamba ngo bamugeze kwa muganga ari muzima. Kugeza aha ushobora kwibaza uti ese koko uyu mugabo yarakomeye bingana iki? Reka twifashisha amagambo akomeye cyane yatangajwe na Vice Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bwana Willimanzi Ngarambe. Uyu muyobozi yashyize hanze ubutumwa burebure bugaruka ku bigwi cyangwa se reka tuvuge ku mateka mabi n'ibyaha byaranze General Mutayomba. Bwana Willimanzi yatangiye agira ati: isi ni ahantu heza itamufite. Iyi ni interuro iremereye cyane ivuzwe n'umuyobozi w'intara. Yerekana ko Mutayomba yari ikibazo atari gusa ku baturage ba Kongo ahubwo no ku karere kose. Vice Guverineri akomeza hishura ibanga rikomeye cyane ku nkomoko y'uyu wiyita General.
yavuze ko Mutayomba atigeze aba umusirikare mukuru wabigize umwuga, ngo yavuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ajya kwiyita umujenerali, maze bimuviramo kuba umuyobozi mukuru muri FDLR. Ibi bitwereka ishusho nyayo y'imitwe nka FDLR, ni imitwe idafite ikinyabupfura cya gisirikare, igizwe n'abantu biha amapeti ya gisirikare bitewe n'ibyo basahuye cyangwa ubugome bakoze, aho kuba ubumenyi bwa gisirikare. Ariko rero ibi si cyo kintu gitangaje cyane uyu vice guverineri yavuze ikintu kigaragaza uruhare rw'ibibazo bya politike muri kano karere. Willy Manzi yemeje ko perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwe yahuye na General Mutayomba imbona nkubone. Yego byumvise neza, perezida w'igihugu yahuye n'umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba uhungabanya umutekano, ndetse ngo ibi byarangiye umugore wa Mutayomba akuwe mu bwihisho mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, ajyanwa kuba mu mujyi wa Kinshasa kugira ngo arindwe ndetse ahabwe ubuzima bwiza. Tekereza nawe, umuyobozi w'inyeshyamba zica abaturage mu burasirazuba bwa Kongo, umugore we ararinzwe, aba mu murwa mukuru Kinshasa, ndetse ibintu byose byishyurwa na leta. Ibi byerekana uburyo leta ya Kinshasa ikorana bya hafi n'iyi mitwe yitwaje intwaro, ikayifasha byose mu gihe iyo mitwe ikomeje kwica no gusahura abaturage ba Kongo. Leta ibigomba kurinda. Uyu vice guverineri ntabwo yagarukiyeho, yakomeje avuga ko nubwo Mutayomba yateje imibaro myinshi itagira ingano mu baturage, yakomeje guhemberwa ibyo byaha, ndetse akarindwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yagize ati umurage wa Mutayomba ni umwe wo gusenya, yishe abasivile, asahura abaturage, yica amatungo y'abaturage ba Masisi ngo n'imidugudu abihindura umuyonga. Reka dusobanure iyi ngingo neza kugira ngo buri wese yumve uburemere bwayo. Intara ya Masisi cyangwa teritwari ya Masisi izwiho kuba ari igicumbi cy'ubworozi n'ubuhinzi. Abaturage baho babishijweho n'inka zabo ndetse n'imirima yabo. Iyo wumvise ko umuntu nka Mutayomba yishe amatungo y'abaturage, ababisha urubozo, ubwo ndavuga inka zabo, ababakuyeho amaboko, abambuye ubuzima, gutwika ingo n'imidugudu bigahinduka umuyonga, bivuze ko yahinduye ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage impunzi mu gihugu cyabo. Willy Manzi yatanze n'urugero rwa vuba cyane rw'ibyo umugabo yakoze. Yavuze ko vuba aha imidugudu yo mu gace ka Kinigi yatwiswe, Mutayomba yirebera ndetse abigizemo uruhare. Ibyo bikaba byaratumye imiryango myinshi ihunga imyaka yabo ikangirika, basigara iheruheru. Ubwo bugome bwo kwangiza iby'abaturage ntibushobora kwihanganirwa, kandi kuba uyu mugabo yafatiwe ingururu agakubitwa hasi, ku baturage benshi ba Masisi ni inkuru y'ihumure. Hari kandi ikindi kintu kibabaje cyane vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yagarutseho mu butumwa bwe. Yagereranyije ibiri kubera ku rugamba n'ibiri kubera i Kinshasa. Yavuze ko uyu munsi mu gihe Mutayomba n'abandi barwanira leta ya Kongo bari gukubitutirwa i Masisi bapfa, Perezida Tshisekedi we yari mu nzira yigiriye kureba umukino w'umupira w'amaguru i Burayi. Iyumvire nawe, mu gihe ibibazo bikomeye bikomeje kwibasira igihugu, mu gihe uburasirazuba burimo kwaka umuriro w'intambara, abantu baraswa abandi bahunga, umukuru w'igihugu we yibereye mu byo kwinezeza areba umupira. Willy Manzi yavuze ko iherezo rya Mutayomba ryibutsa ingaruka zikomeye zizagera kuri benshi bemera gukoreshwa nk'ibikoresho bya gahunda za politike z'abategetsi bibereye mu byiza batitaye ku buzima bw'abandi. Mutayomba yemeye gukoreshwa none arasiwe mu gishanga cya Masisi, mu gihe abamutumye bibereye muri za stade i Burayi, i Budapest. Kugira ngo rero asoze ubutumwa bwe, uyu vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru
yagiye kure cyane maze akoresha umugani uzwi cyane mu kinyarwanda. Yagize ati hariho umugani wa kinyarwanda uvuga ngo wisunga imbwa ugakubitanwa nayo. Mu magambo yandi uyu muyobozi yari ari gusobanura ko niba ushyigikiye imbwa cyangwa se niba wifatanya n'ikintu kibi kitagira ubwenge bishobora kurangira ugikubisweho cyangwa mugakubitanwa. Ibi ni ukuri kudasubirwaho. Yavuze ko uwifatanya n'abantu babi cyangwa agashyigikira umutwe wangiza nka FDLR akenshi birangira ibyabo birangiye kimwe. Leta ya Kongo yisunze FDLR na Wazalendo ikeneye ko bayirwanirira, ariko bo igisirikare cya M23 kirimo kubakubita bose hamwe mwigunira. Uyu mugani rero uragaragaza neza ishusho y'ibiri kuba. Leta yisunze imitwe idafite gahunda nzima, none inkomere, impfu ndetse no gutaha ibirindiro byose bari kubisangira nkayo cyangwa nkazambwa bisunze. Tubakunze rero ba Pilot News TV, iyi nkuru iratwigisha byinshi cyane, iratwereka ishusho nyayo y'uko intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru ihagaze. Gukomereka cyangwa urupfu rwa General Mutayomba si inkuru isanzwe, n'igihombo gikomeye kuri FDLR kuko yari umwe mu bazi neza amabanga y'imikoranire yabo na Kinshasa, kandi akaba yarazwiho ubugome bukabije bwo gushimuta no gusahura muri Masisi. Kuba yarasiwe mu gace ka Ngululu hamwe n'umuvugizi wa Wazalendo byerekana ko imikoranire y'iyi mitwe igenda izana ibibazo kandi igenda ineshwa mu buryo bugaragara n'ihuriro AFC M23. Naho kuba Vice Guverineri Manzi Wiri asaba abantu kureka kwisunga imbwa kugira ngo badakubitanwa nazo, n'ubutumwa bukwiye kugera ku bayobozi bose bakomeje kwishingikiriza ku mitwe yitwaje intwaro burasirazuba bwa Kongo. Ese wowe urabitekereza iki? Ese urabona urupfu cyangwa iraswa rya generali wa FDLR nka Mutayomba bishobora kuzana amahoro arambye mu baturage ba Masisi na Rucuro? Ese kuba Perezida Tshisekedi yaramuhaye uburinzi ariko ubu akaba ari kwirebera umupira mu gihe abarwayi bapfira ku rugamba, urabivuga iki? Usangiza igitekerezo cyawe ahasi hagenewe gutanga ibitekerezo. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda kuri subscribe cyangwa niba utarabikora wibuke gukanda like kuri video yacu kugira ngo igere ku bantu benshi, unayisangize inshuti zawe. Murakoze cyane kubana natwe, turangira guhura mu yindi nkuru. Amahoro y'Imana abandi namwe.